Syukurul Ali. Resismis nama. Sakirul Ali. iPhone. Father Jonathan Nazari. Dunabari. Fंबायखौ गावनि मिथिं होनानै थाखाय आरो चिरांगड़ ब्लक कमिटि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट जेनेरेल सुरजित ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम। फामि ब्रह्म फामि ब्रह्म ओइचएसनि बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय आरो बिनानावखौ प्राइमारिनि गार्जेन बेंटल सेक्सन प्राइमारिनि गार्जेन जोंहा प्रेसिडेन्ट दङ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोबारै बयबो आखाइ खबनानै बिबुंथि मुसाहारि बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मिस्टार बिमल बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। नबियुल आली भाइखौबो सुरजित ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जयसुजु वारी बेंटल सेक्सन प्राइमारिनि आगुनि प्राइमारि सेक्रेटारि बिथां हाइलेन नार्जारिखौ बिमानि आर'नाइखौ फिसानि मानखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बयबो गोबारै आखाइ खबनानै हो। नीलदेखा नार्जारी ओइचएसनि बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो सुरजित ब्रह्म चिरांगड़ ब्लक बड'लेण्ड स्टुडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनानावसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। क्रिस्टिना बसुमतारी बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट चिरांगड़ ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट सोमखोर बरगयारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। नीलखि नार्जारी बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिदा गेजेर अशोक कुमार ब्रह्म चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट अशोक कुमार ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बिनानावसिम गोजोननाय थाबाय। निजोम बरगयारी बिफानि नामा निपेन बरगयारी फंबायखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट जोंहा प्रेसिडेन्ट ब्लक पिएसइउनि प्रेसिडेन्ट दङ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बयखौबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै थाखाय बेनि उनाव दङ संगति गयारी एबसेन्ट नामा सोदोमस्रि बसुमतारी बेनि उनाव दङ बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड स्टुडेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिमल बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बयखौबो आरो बेनि उनाव दङ सोमदोन मुसाहारि जोंनि चिरांगड़ ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट खामफ्राव बरगयारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बयखौबो खेबसे गोबारै सावथुमनि थाखाय आर्मस्ट्रं नार्जारी फंबायखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो आगुनि जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि बेंटल प्राइमारिनि गार्जेन दङ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव दङ
ইয়াৰ পিছত আছে জিৰেন এমৰক আইটি আছে নেকি আহা নাই ন তাৰ গাৰ্জেনটো আহিছে নেকি গাৰ্জেন আহিব মার্সেল টুডু ইয়ার পিছত আছে মার্সেল টুডু আহি পোৱা নাই সরদি টুডু ইয়ার পিছত আছে শঙ্কর নার্জারি फंबाया बिसोरनि थाखाय गुरै खावलायबाय बे এইচএस निफ्राय पास जादों 38% आरो जोंनि गार्जेन हिसाबै दङ बेंटल प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांनि पारसेन्ट मोननायाव बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनाय ইয়াৰ পিছত আছে মৃদুল উজিৰ उजिर ना बिथांखौ सुरजित ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांनि फारसे मोननायाव बयबो बिनि उनाव दङ আমির হুসেন ইয়ার পিছত আছে আমির হুসেন থেকে ভাইটিকো লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট বড়োলেণ্ড ষ্টুডিঅ' কুমাৰ ব্ৰহ্ম ভাইটি এটা আৰ'নাই দি অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল আৰু জনতা চাটনা ইয়াৰ পিছত আছে জাইনাল ৰহমান ভাইটি ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু এটা আৰ'নাই দি আমাৰ চিৰাংগড় ব্লক বড়োলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি সুরজিৎ ব্রহ্ম আরনাই দিন বদলানোর কারণে অনুরোধ করা बिनि उनाव सासे दंबावो जोंहा ओइचएसएलसि नि ना दहाय थालांनाय उदांस्रि नार्जारि बिनानाव उदांस्रि नार्जारि गांसे आर'नाइजों जोंहा प्राइमारिनि दैदेनगिरि सासे दङ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिनानावनि फारसे मोननायखौ बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै दे गोजोननाय थाबाय दलि मुसाहारि दंबावो ना दलि मुसाहारि बिनानावखौ बिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय एबार आंनो सोंथानसै गोजोननानै बिनि उनाव सोरबा थालांबावदोंबा गसंनानै बुंहरनो हागोन थालाङासैना थालांबायोब्ला जों दिनै बुंनानै गालांखानोसै बेंटल सेरफां प्राइमारिया जाय जाय फंबाय आरो बिनानावमोनहा फैयाखै जाय जाय फैयाखै बिसिनि न'आव दर टु दर थांनानै जे प्रग्रामखौ खालामहैयो गांसे आर'नाइजों बरायनानै जे फरायनायाव माबादि फरायनांगौ एसे मटिभेशन होनायजों लोगोसे बिनि गार्जेनखौ लोगो हमहैयो बेखौ बेंटल सेरफां प्राइमारि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनखौ गुरै खावलायना थाखाबाय जाय जाय फंबाय आरो बिनानावमोनहा फैयाखै যোনে যোনে আজি ইয়াত আহি পোৱা নাই আমি প্ৰাইমাৰীক আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে ডোৰ টু ডোৰ গৈ পেলাই এটা আৰ'নাই দি সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমি আজি বেংটল চেম্পাং প্ৰাইমাৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে ডোৰ টু ডোৰ যাব যিনি আজি ইয়াত এবচেণ্ট হৈছে आंनि पेरेन्ट्सनि सापर्टजों ओमफ्राय फरायनायजों जि कोचिं मोननो हादों ओमफ्राय एसे टिउसन लादों एग्जामनि सिगां ओमफ्राय टाइम लानानै फरायदों दा सुंद'यैबाबो आनारावनो एबा प्राइमारि अफिसावहाय जोंनि चिरांगड़ ब्लकनिनो बिएसइउ ना प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो गोबां बिपिएफनि जानानै बिएसइउ माने बड' इउनियन बेबायदि जानानैहाय मोनफ्रोम एरियाफ्रावहाय जौगाखांहोनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय बिथांमोनखौ हामबायहोदों आरो बिनि आफादखौ दैदेनगिरि बिथांनिसिमबो हामबाय थाबाय लोगोसे जोंनि बेवहाय नुजाफैनाय खाथियाव एमफा फराखौ आं जोबथा नासिम মই যেতিয়া সৰু বয়সত মানে মই 14 বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ কাম কৰিবলগা বাধ্যতা হৈছে মোৰ দেউতাকে সৰু বয়সতে মৰিছে মোৰ যেতিয়া 7 বছৰ আছিলে তেতিয়া মই ডনবস্কত এই ডনবস্ক নাছিল চেণ্ট জোচেফ স্কুল আছিল
1968 13 তাৰিখ আগষ্টত মোৰ দেউতাকে মৰি গৈছে। সেইদৰে মই ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 পঢ়ি আছিলে। তাৰপাছত এনেকৈ কৰি পেলাই মই অকল ক্লাছ 6 মাত্ৰ পাছ হৈ পেলাই এদিন আছিল ঘৰত কাম কৰিব লগা বাধ্য হৈছে। কিন্তু যেতিয়া মই 15-16 বছৰ বয়স হয় তেতিয়া মই ৰাইজৰ সেই কাম কৰিব লগা বাধ্যতা হৈছিল। কাৰণ মোৰ ঘৰত কোনেও নাই, মই অকলে বুলি এনেকৈ কাম কৰি থকাতে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ কেতিয়া চাই পেলাই মানে মা দেউতাকে কিমান দুখিত হৈছে তাতকৈ বেছি মোৰ দুখিত আছিল। কিয়নো মই বল খেলিব নাজানো, একো নাজানো, তথাপিও মোক ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মোক নিযুক্ত কৰি ৰাখিছিল। এই গতিকে মই বহুত চিন্তা কৰি পেলাই মই নিজৰ মনত না অন্তৰেৰে মোৰ চকুৰ পানী ওলাইছিল। কিয় আমাৰ বিছপানী গাঁৱৰ 13জনকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা লিখি পেলাই এজনো যে মেট্ৰিক পাছ কৰিব পাৰিলে, এইটো কি দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি পিছত ক্লাবৰ মিটিং হোৱাৰ সময়ত খেলা ধূলা গোটেইখিনি কাম বনোৱাৰ সম্বন্ধে ক'বলৈ মোক দায়িত্ব দিছিল। মই এই সময়ত মই কৈছোঁ, তাৰপিছত বুজাইছোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ভালকৈ বুজাইছোঁ। জন আছিলে 20জনটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ 9জন, নতুনকৈ 7জনৰ পৰা 8জনৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, যিবিলাক মানে ফেল হৈ আছিল সিহঁতৰ পৰা 2জন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হ'ল, 9জন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হ'ল। তেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মা দেউতাতকৈ মইহে বেছি একেবাৰে না আনন্দিত। যিমানখিনি পৰীক্ষা লিখিছিল এই 20জন ষ্টুডেণ্টবিলাক গোটেইখিনি পাছ হোৱাৰ কাৰণে মই নিজৰ পৰাই কিবা এটা দান দিছিল খাবলৈ না। ভাতি খাইছোঁ, 20 কেজি গাহৰি মাংস দি পেলাই ৰাইজক খাইছোঁ। সিদিনা মিটিঙৰ লগতে এনেকৈ আনন্দিত হৈ উঠি আহিল। তাৰপিছত লাহে লাহেকৈ আমি বুজিব পাৰিলোঁ এই বছৰৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ হৈ গৈ পেলাই 9জন ফিঅ'ফেল কৰি থকা মানুহবিলাক আছিলে। সিহঁতে বহুত ইচ্ছা কৰিলে, মানে মোৰ